Reka twongere tubasuze kandi tubaye ikaze kuri YouTube channel y'Abanyarwanda niyo nkuru TV ndetse na Kiyo TV. Uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa 3 2025 igisirikare cya Congo cyahawe imana idasanzwe n'igisirikare baturanye cya Tanzania mu rwego rwo kuba bahasha umutwe wa M23 nyuma yuko tukomeje kubona umutwe wa M23 ugenda wigarura uduce tugiye dutandukanye harimo nka Bukavu ndetse n'ahandi henshi bagiye batandukanye mugiye mubikurikirana gatanu ku kandi. Uyu munsi Congo yahawe imana idasanzwe, ndabizi mwese muri kubona kuri screen zanyu, muri kwibaza se iyi mpano ni bwoko ki, kuki yahawe ino mpano igiye kuba yakoreshwa iki kugira ngo babe babasha kuba bahashya uno mutwe wa M23. Aya niyo makuru tugiye kubageza aka kanya. Ariko mbere yuko dutangira mu bizo tuba tugomba tugashimira mwe mwakoze subscribe kuri YouTube channel y'Abanyarwanda niyo nkuru TV show ndetse no kuri Kiyo TV. Nahandi mwasanga amakuru yakasa mutwe, amakuru ari trend kw'imihanda ndetse n'amakuru atangaje uretse hano kwizi channel ebyiri. Izi nizo channel za mbere mu Rwanda ziri kubageza amakuru yakasa mutwe. Mbere ko dutangira inkuru yacu n'impamvu tuba tugomba ko tukabashimira. Reka dutangire inkuru yacu rero. Uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa 3 2025 igisirikare cya Congo cyahawe imana idasanzwe n'Abatanzania ikiyoka kinini cyane bazabifashishwa mu ntambara. Iki kiyoka biri kuvuga ko kizagikontororwa kuri machine. Ni nyuma yuko igihugu cya Congo kigaragaje intege nkeya mu ntambara, aho cyabashe kuba cyakihuza n'imitwe y'iterabwoba harimo n'umutwe wa FDLR wakoze genocide mu Rwanda ugahungira muri Congo. Iki gihugu kikaba cyarihuje n'iyi mitwe harimo umutwe wa FRDC, FDLR byabashe kuba barwanya uno mutwe wa M23 uharanira uburenganzira bwabo muri Congo. Ariko no mutwe niba wemye gukubita izi ndwanyi zose zikiruka zakuyemo n'inkweto. Byose mwagiye mubikurikirana ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye aho kwino ntambara yo muri Congo iri kugenda ikurikirana. Ariko no munsi ntago ari cyo cyatuzanye, n'umunsi dushaka kureba se iyi mpano igihugu cya Congo cyahawe n'imana ubwoko ki, kubera iki cyayihawe, ese imana izakoreshwa ite? Iyi ni imana idasanzwe guturuka muri Tanzania. Katugaruke ku gihugu cya Tanzania mu gakeya. Nkuko mubizi amateka avuga ko igihugu cya Tanzania kitayagitero. Biragoye kuba wakumva ko igihugu cya Tanzania kiye kijya mu ntambara cyari igihugu kiye kigitera, kubera ko mu myaka ibihumbi yatambutse igihugu cya Tanzania kiye kuba cyajya mu ntambara kirangije giterereza inzu cy'abasirikare baba bagiteye gitsinda intambara kitarwanya. Bivuga ko muri Tanzania haba ari uburozi budasanzwe, haba n'abakonikoni batandukanye. Niyo mpamvu igihugu cya Tanzania ngiyo kigiye mu ntambara ngo gitsinda intambara kitarwanye nta bintu byo gupfusha ubusa amasasu, nibo bifashisha gakondo. Igihugu cya Tanzania kikimara kumva amarira y'uyu mugabo Felix Tshisekedi cyaravuze ati ntabwo twakivanga mu by'intambara zanyu, ariko kimworeza imana idasanzwe uno munsi tariki 8 z'ukwezi kwa 3. Ni imana yaje kuba yakishimirwa n'uyu mugabo Felix Tshisekedi ndetse n'igisirikare cye, kuko ngiyi imana igiye gukora ibyananiye igisirikare cya Congo. Kuko mu byagiye bigaragara igihugu cya Congo gifite amafaranga, gifite ubutunzi, gifite zahabu, ariko kubigendanye n'igisirikare kirajegajega. Kuko M23 ikomeje kugenda ibakubita bakiruka bagasiga intwaro, nkuko mwagiye mu byumva ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Ndabizi uri kwibaza se iyi ntwaro izakoreshwa gute? Ndabizi uri kwibaza se iyi ntwaro nabo ubwabo nizabahitana? Ariko ku makuru twabashe kuba twatohoza ndetse yatangajwe n'igisirikare cya Congo,
nuko iki kiyoka kinini cyane cyazanywe n'indege kivuye muri Tanzania, iki kiyoka kizajya gikontororwa kuri telekomande ndetse no kuri mashini. Ni inzoka yarezwe kandi ishyirwamo ama microchip menshi cyane ku buryo ibasha kuba yakontororwa igakora iby'ibwiwe. Iyi nzoka biragoye kuba wayirasa. Ano masasu asanzwe nta kintu yayitwara uretse kuba yaraswa n'ibikompura binini cyane. Kandi iyi nzoka izajya ibigenda ku muvuduko uri hejuru ku buryo kuba wayihamya biba bigoye. Ndabizi uhise wibaza se ese M23 iki kiyoka iraza kugicika? Ko twabwiye ko M23 nayo irasa ukagira ngo ni umuzimu urimo urakurasa. Reka tukutegereze turebe se iyi nzoka nimba iri bwaze gukora akazi yazaniwe cyane nayo iri bwumva amasasu ya M23 nawe ikigakuramo akayo karenge kirukanka. Dutegereje ko igihugu cya Congo gitangira gukoresha ino ntwaro, tukabona amavideo. Mwebwe icyo mbasaba no gukanda subscribe mugakanda n'inzogera kugira ngo amakuru yose yakasamo twaciye kwiyica no yanyu niyo nkuru TV show ku bufatanye na Kiyo TV ajya bageraho gatanu ko kandi. Mukande subscribe munasharing ino nkuru kugira igere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Amakuru ibiganiro nakagaruka no kuri niyo nkuru TV show. Wakoze wewe wabanye natwe kugeza kuri uyu munota. Ari hose Imana ikomeze kuguha imigisha myinshi cyane. Mwari muri kumwe na wa muhungu wanyu niyo nkuru wasizwe amavuta n'Imana, muhungu uri mu byayishuwe, muhungu wubaha Imana, ubakunda cyane. Amahoro n'imigisha nibyo mbifuriza bibarangweho. Ciao ciao.